Ku bantu twari tumenyeranye kuri iyi channel, ku bantu bazi ukuntu iyi bot ikora, ikaze. Ariko nawe nimba uri mushya urasobanukirwa ibyo dukora aha ngaha. Rero nimba uri mushya ibuka gukora subscribe kugira ngo ntugacikanwe n'izi video z'ubwenge zijyanye n'ukuntu wakorera amafaranga online. Aha ngaha gutya murabona amafaranga, idolari rimwe riri balance ringana idolari rimwe n'ibice 102 bihwana n'amafaranga 1600 n'andi. Mukongera mukabona na on hold amafaranga idolari rimwe n'ibice 25 bihwana n'amadolari 1823. So ushobora kwibaza uti aya mafaranga akorerwa ute? Mbere na mbere tugiye kubanza tuyabikuze. Tugiye kubikuza aya ngaya rwose ari kuri balance. Aya ngaya impamvu ari kuri on hold tutabikuza, bisaba iminsi 2 kugira ngo ajye kuri balance. So ubwo ukore subscribe ukanda inzogera, ubutaha uza kureba ukuntu tugiye ku withdrawing aya ngaya. So natinze kuko tumenyeranye ukuntu ibi bintu bikora, uraza aha ngaha ukandika start, ugahita ukanda hano handitse payout, ukahakanda, ukaza ugahitamo aha ngaha kuri tether. Umara kuhakanda bahita bakubwira ngo enter tether BPN. So ugahita uza muri Binance yawe, uhita uza kuri Binance. Ndakeka nta muntu udafite Binance. Ubwo nimba ari ubwa mbere uzi kuri iyi channel ukaba utazi ngo Binance ni iki, twagufasha nta kibazo, wabyandika muri comment. So uza muri Binance, ukaza hano handitse asset, ukaza ugakanda hano handitse muri asset, ukaza ugakanda hano handitse add funds. So ugakanda hano handitse deposit chain, ugahita uza hano handitse tether USDT tether, warangiza ugakanda hano handitse BSC gato, uraza ugakanda hano handitse tether, ugategereza hano, ugakanda hano handitse BSC chain between. So warangiza ugakanda hano ugakopiya iyi address, ugahita uza ukayipestinga hahandi bakubwiraga, ukayipestingamo, warangiza ugakora hano handitse send. So iyi transaction ukoze, igikorwa kiba mu gihe cy'isaha, ubwo tuba dutegerejeho, ukaba utegereje. So ubwo link nuza gukubitana n'iyi link urayibona muri comment section, ushobora kuza gukandaho, ukazaho weho nuba uri mushyashya uzaza ukanda hano register a new account. Video y'ukuntu tubigaragaza twayishyize kuri Facebook, ubwo nabwo waza kuyireba. So gusa ushaka iyi link wakandika muri comment, ukayidusaba ukuntu bikorwa no gukuretinga email. Ushobora kuba umaze igihe ureba ngo ukuntu ukora email, ukaba ushaka link ukayireba. Ku bantu tumenyeranye rero ubwo murabizi ukuntu bikorwa. So guys, rero ciao, aho gutaha mukore subscribe kugira ngo ntimugacikanwe n'ibi ngibi.